राज्यांनी एप्रिल ते जुलै मेरेन ब्लॉक धरून अध्यक्षा मेरेनच्यो वेंचणुको थारिल्ल्यो. गोंयांतल्यो ब्लॉक समित्यो, जिल्लो समिती आणि जीपीसीसी समिती ह्याच काळात थारायल्ल्यो. समित्यो मान्यतायेक खंय काँग्रेस कार्यकारिणी समितीक धाडिल्ल्यो. सूर पळयल्यार अमित पाटकारूच प्रदेश अध्यक्ष उरपाचो. Now, regarding other states, that process going on for last 2 months, respective PRO along with APRO Aille, those new block whatever is there, committee. he has taken for approval, and I think it must have been put for today's meeting, CWC meeting. District and PC level also has been put. So once the approval comes, then we'll be declaring it. Now regarding both the district and state level, Hoy. already it has been appointed recently. So basis that AICC will take a call. गांधी घराणे काँग्रेसीचो ताबो सोडूंक सोदिना ते पळोवन एकलो फुडारी गांधीचेर फार मारून भायर सरूंक लागला. बुट्टे तारू साल्वार करून काँग्रेसीन परत वेंचणुकेचे शिनाल सोडले. काँग्रेसीचे केंद्रीय कार्यकारी समितीचे बसकेत अध्यक्षाचे वेंचणुकेचे वेळापत्रक फायनल जाले. 17 ऑक्टोबराक वेंचणूक, 19 ऑक्टोबराक खंय मतमेजणी, अर्ज भरूंक 24 सप्टेंबराक सुरवात, 30 सप्टेंबर मेरेन अर्ज, तिगाय गांधी बसकेत व्हर्च्युअल. आज आमची CWC मीटिंग आशिल्ली आणि इन दॅट फॉर आवर सेंट्रल AICC presidents that details आज आयल्या that voting will be on 17 October and result will be on 19 October. भारत जोडो अभियानाविषयी सोमारा सगळ्या राज्यातल्या पार्टी अध्यक्षांची दिल्ली बसका जाता. ते उपरांत गोयचे CLP लिडराचो मुद्दो काडटलो म्हूण पाटकार प्रुडंटाकडेन उलयलो. No, फाल्यां आमची actually all state presidents meeting is there for Bharat Jodo Yatra. We'll be discussing separately with our AICC in charge regarding the CLP leader for the state. Ultimately, I've been telling that it will be a joint decision. Ultimately, next 4.5 years, we have to raise the voice of people of Goa, and so that how to do it, when to do it, the discussion will happen. डिसिजन झालं म्हणजे शॉर्टलिस्ट केले ना बाबा या दोघा There are few names. When last time Mukul Vasnikji जे आयल्ले पळय, we had a discussion with each individual MLAs that day. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.